Selam i pozdrav dragi moji. Sad ćemo da obiđemo malo baštu i vrt, pošto često me i na live-u pitate i ovamo kakvo je stanje u vrtu, odnosno u baštama, šta je ostalo, šta je nastradalo, tako da sad ćemo vam pokazati. Normalno da još ima svega, ali nije ko prije mjesec i pol, ali eto tek nešto sad dolazi, nešto odlazi. Krenut ćemo evo od paradajza. Vidite, nema, on je već pri kraju. Malo prije smo sve komši što je bilo, što je on htio ovako dali. On je to sve sad sebi odnio za ručka i ne znam, neku zinicu hoće da pravi. Već je se dobro i oborio, ali nema veze, brzo će se on i počupati ovo. Dale od sebe što je trebalo da dadne, evo vidite ovako i napada ga, poneki ovako on i uloži. Ali ima ga finog još. Ovo smo sad sebi ostavili, pošto nećemo ništa više od njega ni praviti. Što smo pravili smo. Ovo ćemo ovako malo otkidati. Što ne valja. Ovako malo kukama. Vidi ono, ona ispod njega izlazi. Bože, sačuvaj. Nemojte se bojati. Eto vam. One će tu jest. Eto ga. Ovo je sad sve ona zadnja tura što je trebala da zrije. Eto, to je to. Hladne su noći, jutra su evo sad po 2 stepena. Baš je nešto zahladnilo, sunce je sad tek ugrijalo. A sad je 1 sat, eto, zamislite. Zelenog paradajza nećemo ove godine kiselit, ništa. Ima od prošle godine. Nismo sve pojeli jer mnogu zimcu napravimo pa ne možemo. Op, ode. A ovako neki sami otpadne, vidite. Evo i krastavice. Ovo smo ostavili za sjemena, mislim nismo ovu. Neke su za sjemena i za životinje, za čurke. Znate da mi njima to dajemo sve, vidite, evo ga. Evo odavde je lisica prolazila i sad je baba ovo odavde napravio. I počupali su, ako vidite, odnosno ošišali sve ove odavde maline. Sad je odavde nekako osvanulo. Tako da odavde se lisica ipak provlačila, nije preskočila. Ali ne me iznenadilo kad ponovo dođe i da preskoči. Sad ja ne znam da li je već mama zabilježila svoje što će mislim da jest već koje će ona za sjemena. Evo ova je sama već otpala. Imamo te neke 2 vrste. I ove godine nisu ništa bile gorke. A imamo i ove podmlade su krenule, vidjeli ste i na njivi gore. To bude ogromno, ali su fine. To je bitno. I došle su nam nekad odmah u 6. mjesecu. I vidite, i dan danas još uvijek ovih novih ima i ko nekih svjetića. One bi ponovo krenule. Što ne znači da i neće biti. Ali imamo mi, vjerujte, tamo kornišone. Njih sad nekako više jedimo. Vidite odavde paprika što su povaljale se odroda. A za gredicu znate da je očišćena i da je sad posađeno tu novo nešto. Eto, ko nije gledao nek pogleda. Eto, tu je luk. Onaj mladi da bude. Eto, ovdje su maline. I sve do tamo vidite da su ošišane na raši. S tim da tamo na kraju cvijet. Ovdje nam je kasni ovaj kupus, malo se ne vidi od ovog. Imamo tu jednu glavicu, tu ću zapiti i onda doći će brzo i ova druga. Tek se počeo glavičiti. Ali ja ne znam kako se uspio i primiti po najvećim vrućinama ko ona nam dade ono da sebe presadimo. Eto, vidite feferone ponovo krenule. Bile su dobre. 30 koliko mi tegli, napravi smo od njih samo evo od ovog ovdje 30 tegli smo sebi, 34 koliko zaboravila sam, tegli smo sebi napravili kiselih ljutih feferona. Evo vidite kako one su ponovo podmlada krenula. Ovo bi mogla Čazemi na primjer ako htjedne, ona mi je se javljala da bi htjela ovih feferona, to bi njoj mogla dati. Evo vidite, ovo ako ponovo krene, onu smo tamo zaboravili onda kad je bila,
zaboravili obrat, ali njena nafaka je bila kod Ljubici. I Ljubici smo sve počupali njoj odnijeli malo kiselih ovih, pošto je ona meni tražila istu. I tražila mi još jedna ova žena iz Stranjana, htjela je feferuna i paprika sad, ali ovo smo sad ostavili za sebe. Tako da, dragi moji, eto vidite, ponovo rod feferuna ponovo to krenuo, njima godi i njih ćemo pustiti nek rastu dokad mognu, mada javlja za 3-4 dana mraz. Ali ne mora znači da će biti, ovo je malo od hladnoći ovako. Ove godine i više do duše posijano nek prošle godine, zato iduće godine ne moramo da ih kiselimo, a i podijelit ćemo opet. Eto, paprika, evo. Ima sebi danas za ručka, opet ćemo napraviti. Šta znam, eto ono, da uđemo ovako malo da vidite. Muhe počele. Nije još ništa koliko znam napadalo, osim one lisice. Ovaj se rod ovdje oborio, evo vidite. Još ih ima, ono, nije da se falim sa 2-3 paprike, već stvarno ih ima. Kad nešto i napadne, riješi, čovjek gleda riješiti, ali eto. I to opet fine su. Opet mi je se dosta žena za sjemena javljalo. Nažalost, pokasno, jer uzelo je se sjeme od onih što su valjale, od ovih nije baš dobro ni uzmat sjeme. Ali hajde, odvojit ćemo, nek bar sebi izvedu ono što mogu izvesti od ovog sjemena. Eto ga. Vidjeli ste i u Ljubici što su joj dobre, samo suša ih je zeznula. Ali kaže, nije imala nikad bolju rasadu. Evo ovaj nešto truhla, da ne bi ova, ćemo baciti ovako. I počele se ovo i dalje. I prošle godine, vidjeli ste, kad smo ih još čupali, na primjer, one su krenule. I vrijeme ih čupat, eto. I ove su male, ali narastu. Narastu, eto ga. Ne znam ima li šta ovdje, nema ovdje ništa. Ove kasnije misle doći, vidite. One kasnije misle doći, imaju ovdje. Evo ga jedna lijepa. Baš je fina. Eto ga. To je što se tiče ovih paprika. Ono djelimično ne mogu sad jednu do druge pokazivati. Ima evo i naranđastih. Nismo ove godine kiselili, ali sam podijelila s vama ponovo video od prošle godine, ko nije nek pogleda. I pogledala je opet dosta naroda. Eto, ovo su nam ruge. Eto, ko se sjeća, vidite kolike su, ko moja noga. Malo smo listove počupali da brže sazriju. Eto, i neka još, i fine će taman biti zrele za korištenja. Eto ga, onda ćemo još pratiteljke ovoj datla. Evo da vidite i ovako. Pošto imamo mi onaj drugi vrt, ova je se oborila odroda. Znači po 10 bude na ovo jednu još. Ja sam to obirala i za ručku, ovaj svakako. Vidite. Ali džaba obori se. Mnogi je rod na njima. Mnogi je rod. Vidite. Ne možeš ni nabrojati koji su. Eto. Ni nabrojati ne možeš. I sve dodale tako da eto fino, super su pocrvenile. Super. Ova ovdje nju još malo fali. Ali tu je to. Eto vidite. Tako da super su. Ove godine su dosta bolje se pokazale, nek prošle godine nešto im je baš godilo. Da vidite ovako, eto ga. Na ovo ima malo manje, nije 10. 1, 2, 4, 5, 6 koliko ja vidim, s tim da je se obiralo odavde. Ćemo sad ovdje da vidimo grožđe. Grožđe dosta smo pojeli, mogu vam reći. Dosta smo ga pojeli.
Ne znamo šta ćemo sa njim, ćemo šta praviti, to ćemo vidjeti. Evo ovo je ono, znate, starinsku, pokazivala sam ja to i u live-u. Starinsko ono grožđe, nije nešto puno krupno, ali bude slatko ko vidi. I ove godine je rodilo, vidim svugdje. Dosta vas je govorilo baš da je rodilo. Šta smo obrali i opet šta ga imam. Evo pogledajte. Ovdje nam je raštica, vidite. Oporavila je se pomoću bijelog brašna. Sad rože veća od mene. A ovamo nam je otkrđa. Ovo dajemo zekama. Prošle godine smo prodali. Dajemo zekama, dajemo svima i sebi ćemo malo napati. Nju su bile napale neke one baje. Svi ste se žalili. I sad sam vidjela tamo ima još. Mislila sam da neće ništa uspjeti. I eto opet je uspjelo fino. A vidite ovaj jedan list. Ogroman bude. Naravno ovo ne možete za japraka. Idu ovi, može se mislim ovo iskoristiti. Neće moći sredina, ali idu ovi što ovako manji i mlađi. Onda ne morate ništa kružiti ovu sredinu. I ovo jedno ovako i zeke. A ovamo su mi takvi. I oni su ogromni i evo još dan danas cvjetaju i daju plodove. Ova jedan je nešto nakolo, a ova je posebno i drag nešto. I samo znači pospijete bijelog brašna do iduće kiše i riješit će se. Tu mi je baš jedna pratiteljka dala savjet i baš je puno hvala na tome. Super je, tako smo i na repu uradili. Patliđani su tu, čekaju i oni svoju berbu. Vidite, ima ih tu puno. I glupo mi reći, brate, bili dragi, ali stvarno ima ih puno na ovim, samo jednom. Pogledajte vi tu. Eto. I fini su. Sve ista vrsta, samo eto neki tako, neki ovako. Ova dva nešto je eto kao napalo. Ali nema vezi. Od ovog jednog samo može se dobro nabrati. Šta sam ja nabrala odavde? Ovog ovdje sam brojala 12-13 je bilo na njemu. Ali mora se obirati da bi vam i drugi rasad. Ovo je nešto bocato. Ko da nije isto. Eto. Tek se razvija. Pogledajte. Ovo nije bilo na ovim prethodnim, samo na ovom ovako. I eto mladi opet krenuli i opet ovdje gore listovi. I vidjeli ste dokle mi dođe. Eto, gdje, ko dođe. Eto ga. Baš je dobar. I lijep. Ima eto plodića stvarno dobri. Samo mora čovjek paziti ovaj nešto bocka. Malo i odavde da snimim s ove strane. Pa da imate uvid kako to izgleda. Evo ovako. I ovaj je baš rodio, fino. Dobar je. Vidite tikvi. Baš su se fino raširile. Eto vidim tamo plod. Ima to plodova. Ovdje nam je mladi luk. Mogla bi malo tu njega za ručka pa siri luka napraviti. Tikve, ako pitate što sijemo još tikvi ovako i to, pa neće se baciti. Opet kažem životinjama, voli da jedu kad je već zdravo, a i one hoće. I čurke, ovo im dođe ko salata, nije ona njihova hrana, nego salata uz njihovu hranu, ništa drugo. Prasa je tu i dobra je, šiša se da bi bolje napredovala. Eto ima jabuka još spadaju. Vidite ovog ovdje. Nakon što sam snimala ovog letećih skakaca, nadam se da neće letiti ovamo, idemo dalje tikve gledat. I ovdje je puno nekih cvjetova.
Ovdje vidite, ima jedna velika tikva. A ovdje gledam ko neki grah počeo. Vidite, njemu sad godi. Ovdje su začini. Njih smo već davno sebi potrebili i u tegle. I to ste gledali, i to sam vam snimala. Doduše nisam postupak, već ovako samo. Evo, dole je mrkva. Mrkvu vadimo pomalo, a i šiša se malo brzo naraste i godi. Sad ovo što je mahuna, to sad ide eto za sjemena. Ovo je neka sorta stvarno od nene moje, dok je ona bila cura, eto. 60 godina ovom sjemenu. I baš je fino i zahvalno. Tako da ima još. To je otišlo gore daleko. Čujem sršljenove ovim jabukama. Svekla je povađena, dole je lišće za komposta i dole ima jedno još 2 ploda, vidim, tikvica dole. Sad ćemo ovamo kornišone, nismo dosta nabrali sad za šarene salate, a ubiremo iz sebe. Znači nismo za kiseljenje, već za sebe. Tako da ima, evo vidite, ima i njih. On tako stalno dolazi. Različitih oblika, ako što i vidite. Evo ovaj bi ovako već trebalo ubrat kad bi htjeli za salate, ali mi nemamo tu veliku količinu. Moramo malo više posijati da bi, jer morate ih odmah kiseliti. Nabrat danas jednu teglu, pokiseliti tako sebi. Napraviti isto može. Eto ga. I dodale su sve isto kornišone. Vidite. Samo što je ovamo sad kopriva. Evo ga. Otišli tamo. Uglavnom ima ih. Eto ga. Vidite i tu. Ovdje su tikvići. Eto ga. Dole neki idu smrdi bube. I mašala raštik. A mašala i patliđan. Dobro je. S obzirom da je to već 10. skoro mjesec. Još koji dana zlijeli i to je tu. Mrkva je ova tikva. Ima još jedna ovdje. I eno još jedna dole. Ove je toliko teško i podignut. To sve one tikvice, one ovako izrastu. Eto. Ali su dobre. I fine su za piti. Fine budu i one. A ovo smo sve obrali. Nije nema više. Eto ga. Ostalo je grože. Pa vidjeti ćemo šta od njeg praviti ili ćemo ga samo ovako pojesti. Volimo na večer ovako sjedemo i pojedemo. Ili ćemo ga na sokovnik pa suka. Eto vidjet ćemo. Bijelo možda ne vjerujem da ćemo. To ćemo sebi. Ja volim bijelo više. Vidite cvijeće. Ruže su ponovo tu. Eto. I ova je ovdje. Jedna. Ovo je druga vrsta. I eto, počela je ponovo. Kako je sad lijepo, kako je se ušišalo. Fino, ravno. Naravno sve. I evo ovdje, evo kad cvijeće. Naše. Iz našeg sjemena ove petonije, pogledajte ko da su kupovne. Jer opet kupovne su kupovne. Ovo od ljubice isto prelijepo cvijeće, ko da je plastično. A nije. Ovo je ono od kune, eto ga je naraslo. I ovo će brzo da procvjeta. I baš je lijepo. A lijepo je i ovo. Ova ruža ponovo počela da cvjeta. A ova vamo neće svakako. I ova isto lijepa i treba je malo šišnuti. I ovo lijepo cvijeće koje se svima sviđa. Pogledajte. Baš je lijepo. A Hadžibeg je to ove godine i nekako dobar bio kako njemu ne paše. Vidite što ga je bilo fino. Već u prolazu i ubilo ga je. Lijepa kana je još tu, drži se. Tako. Pogledajte ovo cvijeće.
super. Ovo je uvijek stabilno i fino. Baš je lijep. Znaš šta, već je dokačila hladnoća. A ja, ljubičice ponovo procvjeta, ali kažu nisu znali da mogu napolju, pa eto. Mogu. Treći put, ja mislim, cvode. Jest. I ove begonije, one su stvarno dobre. Stvarno su dobre, stalno cvjetaju. Ona žena je bila u pravu kad je rekla da je stvarno dobro cvijeće. 4 marke je jedno ono bilo, ali vidite što je se ono raširilo. I ovo isto lijepo. I ruzmarana isto smo iskoristili, njega ćemo negdje zasaditi, da ne stoji tu. Ali eto, vidite da mu ne smijeta. Evo i ove lijepe ruže iz Binga što smo kupili, počele su pupati one ponovo. Jest, bit će lijepa i ima jako puno pupova. Ova je već to procvjetala. Ona treba šišati da one tako uvijek fine muske, a da uvijek purpu. A evo ga, čili one paprikice. Počele su da zriju i evo ovdje su narasle. Brzo rastu. Počele su i majčina dušica. I ovdje evo ga, čili paprike. Papričice male, one lijepe. Baš su lijepe. I ove su ovdje dosta bolje, valjda ih sačuvalo ovo. A ovo nam je neka, eto kao, ona mini kruškica. Dobra je za sad. Eto ga. To je bilo to za današnji video. Evo da završimo s ovako lijepim kadrom cvijeća. Pa vidimo se mi ponovo u nekom drugom videu.